kad gledate njegove predstave, vas kao da zapahne, kao da vas udari neki vazduh jednog strašno snažnog, baš briljantnog talenta. Kad gledate kako su te predstave komponovane i vi shvatite da to ne možete gledati u vašem bavljenju kao gledalac svaki dan i svake godine. Odjednom se on pojavio sa 25 godina kao jedna svetleća kometa koja nas je sve obasjala. I to nije nikakav mit, naprosto se radi, užisto je bilo 6 njegovih predstava u 5 godina. Neki ljudi naprave 3 predstave, budu pozvani na festivalu 15 godina, s poštovanjem ih dočekamo, značajni režiseri. On je u 5 godina imao 6 predstava. I to govori o toj osobi uz ono o čemu smo razgovarali. Bio vrlo principijelan i kao pozorišni stvaralac i kao osoba, društveni čovek, ličnost. On nije pravio kompromise, sad ću ja tu zaraditi honorar, pa nema veze. Mislim, on je odbijao kad je vidio da je stvar kvarna. I u tom smislu je bio jako moralan. Pa mi u našim porodicama tražimo da neko ne laže, da ljudi za stolom, braća, sestre, roditelji, on je takav bio i u uskom krugu i u vrlo društvenom, a pritom takva jedna snažna osobnost s kojim se ne možete zezati, zafrkavati, je zapravo negde u dubini bio jako topao. Jako zapravo, mislim, to se kao kaže, bio je grub, ali grubijan s mekim srcem. Ne, trebali ste ga gledati kad radi s ljudima. Pozorišni proces je težak proces. To morate raditi dugo traju probe, glumci ne mogu da dođu do rezultata, ima puno scenografije, tehničari, često rade, ljudi se znoje, iscrpljuju se. On je s tim ljudima bio, nije on bio neko ko naređuje, za koga postoji osoba trećeg reda. Ja sam to gledao. I zato to mogu govoriti. Dakle, vidio sam ga kako razgovara s onim ko razvlači kablove, kome donosi vodu da bi on izdržao, kako razgovara sa glumcima koji ne znaju sad kako. Mislim, on je cenio ljude koji se trude. I mislim, u tom smislu je bio velik. Tako da, ono što je rečeno u ovom razgovoru, mislim, svi možemo plakati jer je on bio, proletio i nestao. Jedna, recimo, za srpsko ex-jugoslovensko pozorište, jedna osoba u 100 godina. Nema još 50 takvih. Ima ih nekoliko. Jedan od njih, potpuno izuzetan, je bio Igor Vuk Torbica, koji je počeo sa 25 i otišao sa 33.